मैम मखरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु हुनत के थोक्सन मैम तराम ऑक्सरी ngasi asi कोई ngasi की थमजरी टॉपिक asi फेमिना मिस इंडिया हाइबा कॉन्टेस्ट सिदा मणिपुर रिप्रेजेंट तौनना बिदमुक्ता मणिपुर की चनुरा नतबा अमा कोई नन मणिपुरी हाइबा तारे आलू हुजी निमृत कौर आलुवालिया कौबा नुपी मखक मणिपुर रिप्रेजेंट तौनना खल्ले हाइबी मतंगदा कंट्रोवर्सी खरा थोलकपा सिगी मतंगदा खनन नबगी दतिन लोइनना हाइबा खनन मनु हुनगी थोलमसिदा सरु याबिर गेस यार मक्तदा आयाक सक ताक्सिरबदा कोई मणिपुर की यामना मणिपुर की फैशन डिजाइनर मैम ममिंग चलबा अदुगा मणिपुर की मपानदा मणिपुर की प्रोडक्ट्स मणिपुर की कोई कल्चर अदुगा मणिपुर डिजाइन कया मणिपुर की मपानदा पृथ्वी की फबाक उत्प ngaliba अदुगलबा रेंगनोन फिल्म कोई फैशन डिजाइनर रॉबर्ट नाउरेम कोई स्टूडियो त्रान नोक्सरी लोइनना ngasi manu hunagi throm da mayai da khoi lengsin biriba oja Dr. Dhanabir Laisram social scientist oja Dr. Dhanabir Busu त्रान नोक्सरी लोइनना हारिबा कोई controversy asigi करें है तारे कंट्रोवर्सी असी पुथोरक्पा हारि असुम खंगबदि मयाम द पाक्सन खंगलक्पा दुमगी वहाउदोक ओरिबा अदुंगलबा मणिपुर की महिरोइसिंग लुप अमा ओरिबा मणिपुर इशू कयादा खोंग थांगसिलिबा अखो येलो मीगी इशू न सिंग बतोंगा तोन इशू कयादा कोथा खोंग थांगसिलिबा दुंगलबा कंगलै पाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट ओइबिबा अखोगी सुखाम विद्यानंद बुसु तराम नोक्सरी लोइनना अहानबगी अखोगी वाहंग हाइब तारे खनमबगी अहुबजी वहाउदोक्सी रबर नाउरेमदगी लाक्सब तारे पोइंसी हारिबा केसी न पुथोकपिरिबा पोइंसी कदाय फाउता अखोगी करे हाइ तारे कदाय फाउता सुम्मी बनो नत्रगा सुमद्री बनो हाइबदुगी मतंगदा याम समलमना खतंग अहान पनबियु अखोगी सी प्रोग्राम से कोई नहान रिसेंटली तांग तरादा लंबोई खोंगनांग खोंगदा याम शॉर्ट नोटिस हाइतार हैबदी हाना देबुदी खोइना अप्लाई तौर ममांग सो इसिनजगिबदुनी ममांग दा रिप्रेजेंट तौ मतमदना कंचन सोइबम कंचन चानूना रिप्रेजेंट तौकी अदुगा हंदक्की ओइनादी ममांग दा खोइना डायरेक्ट एंट्री पीबगी एसोसिएशन लैखिबने हंदक्ते दुगुंबदी लैखिद्रे अदुना खोइ ऑडिशन गुंबा गुवाहाटी ताना चटपा ngamdaba हाइतारे अदगी मसागी पुथोकजरगा चटपा ngamdaba अदुबगी कोई टैलेंट सिंग जुबु अखोइना मोइदा प्लेटफॉर्म अमा पिबिर मतुंगदा चटनबगी तंजा होइना खोइना प्रोग्राम कक सिनजरगा मखोइदा अखोइ सोइना स्क्रीनिंग तौरगा खोइ सिसे थाजरके टॉप 3 बोबा हाइरगा कंडीशन अमदा यानारगा हाइबदि विनर डायरेक्ट खननतबा टॉप 3 ओइना खल्लगा दमाइन थाजरके हाइबगी यानाबा कंडीशन अमा अखोइ लौजखिबनि अदो हाइसि प्रमोट तौननाबा दुगा मो स्पॉन्सर तौबा हाइता कोइ मणिपुर रिप्रेजेंट तौरिबा मिय अहुम सि स्पॉन्सर तौबा हाइता रबर नाउरेमना स्पॉन्सर तौबा हाइता अदुगा मरुइना सैदा इंडिजिनस पीपल्स की इशू मसु मणिपुर सि हुजिक सु याम कना लैरिबनिना हारिबा मखोइ की साइट तगी हाइता रे फेमिना मिस इंडिया सिलिबा कांगु दगी मणिपुर की अहुम खतंग थारो हाइबा वाफम सिकलतरा द मंगा थारो हाइबा वाफम ग लैबिब्रा करि मंगा दी लैते सि कंफ्यूजन जे हाइजरके अखोइगी दगी विनर खल्लो हाइबसु लैते अखोइगी सुपनतंगी अखोइना चलमद्रगसु दुम मोइ आदा फाइट तौबदि दुम गुवाहाटी द कंपल्सरी नि कइनोदा मिस इंडिया सिलीज आइना सिनबा नते अदुना मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ना टाइम्स ग्रुप आइदना टाइम्स ऑफ इंडिया वन ऑफ द रिनाउंड पेपर ऑफ इंडिया मखोइना तौरगा सिनबा अखोइगी इवेंट नि अदुगा सी इवेंट सिदा सुपनतंगी अखोइदी जस्ट टैलेंट टू मतिंग पांगागा पुखतनबगी तंजा दुम खतने अखोइना तौजरिबा रोल जिदी ओनली अखोइ एसोसिएशन जी मी दु स्पॉन्सर तौबा याबा मी दु खंजरु खतने अदुगा अखोइगी मोइन हाना ऑलरेडी हंदकी से कमाइन तौके हम तमदा अखोइगी टॉप 3 से खंगतला मतुंगदा अखोइना मोइ आदगी FBB कैंपस प्रिंसेस ना ऑलरेडी कैंपस सिंग यूनिवर्सिटी सिंग दा तौबा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पांगथोकिबदा अखोइगी मणिपुर की ओइना मिस इंडिया थाबा याबा एलिजिबल ओइबा अनी खक मोइना ऑलरेडी खंगतलगा हाइबदी हाना ऑलरेडी लेरे इधर अखो अइना सिदा कइगुंबा टैलेंट्स मोइ ओहुम जे थारमद्रगसु मकोइ अनी दुदि कंपल्सरी गुवाहाटी दम लेरमनी फाइट तौनबै दमक्ता अदुगा अइगी रोल दि सुपनतंगी अइ सिदगी अहुम खक लोइनमक्ति पुबा ngamdabani मोइदो लेरिबा मी अनी दो फाइट तौनबै दमक्ता मोइ अहुम खक्तंग खंगतपगी थौदांग दोइने लौखिबा खतंगी यस यामना खoi robert naurem na pibiriba clarification si masiki matang sidati only makhoi the sponsor to ba manipur do karam sahen bi leiri bagi aduga compete to ba karam leiri bagi hai bagi damakta khoi contest sin bani aduga contest siga khoi gi femna miss india da manga represent to bana to do du mari thodong le ne ani ama lakududi magi choice of robert naurem gi choice nati hai wapun thabiri matang sida khoi gi yamna allegation hai tare ai ba wa thok si wa hok si puthorakli ba khoi gi kanglaipa sense association gi ओ साइट की विद्यानंदन मसी मतंग करी हैबिनिंग मसी तसेंगना अखोई मिस इंडिया
Miss Femina India sida khoi represent tawda bi state ki nominee se khanna na bagi damakta tang tara sida koi lamoi khonang kong da khoi Robert Studio na selbira kanda khoi state ki fashion modeler sing se khoi promote tawboina sumaina sinbir bagi khongthang se khoi na han mong tera ina encourage tawje ado hariba step si ngasai gi hariba khoi studio se khaitang khoi ki Miss Femina organizing committee na khaitang misguide tawbo khama ma sida lairabra habi question na su tholok tawde na te maram di hariba Miss Femina kanusi gi khoi final audition si Guwahati da pangthok ga si gi mangjong na mi ahum si khanna na bagi damak ta lamoi khona kong da pangthoe ado haibe si gi already mangjong na ani em di hana mogi ABB campus princess da ado khalla ganda haibe khalli beda nan manipur ma yaw ado yawi bedu su akoi gi indigenous people na taba ma state ki representative oina khanmagi wafam ma leibe sin mar ma kanda high revision maram moikanda aikoi confusion ama aikoi people sing sida khanmam leire that means machine maram moikanda high level lamoi khona khongde silliba aikoi gi present contest se masi just only name se ki pangthok lebra haibegi question am khak sida thole sina maram moikanda miyam gi thamoi da pen da ba adugumba mayam ma social media da adagi complaint mayam ma masi lakpagi wafam duni hojik leiri se aduna ngasai hari bofam sida ngasai gi Miss India authority ke side gi akoi gi people sing sida ngasai gi akoi gi just minamba gumba kai gumba homa ma leira haiba question no hojik mang da tar ga leiri den har kan da akoi gi Femina Miss India na Robert Naurembu khulai oina sin na bida pra Manipur da leiri ba akoi gi koi kare hai tare ko designer hai te fashion designer sing promote to na ba tholai ba mayam sida akoi gi hari ba Miss Femina Miss India silliba akoi gi kamu sina Manipuri miyam sida khoi gi yamna maming khati misguide to boi wafam leirabra haibadi wafam du puthorapani khoi bidyan dagi KSA dagi puthopiri se batang to jada ai thamjani wafam ni maroina point si oja ani thoe hoji Robert Naurem da su idea si mangon da masigi keno si tasengna manga ji khalo haibe keno su sinada ba haiba podam su leira duga tasengna khoi KSA gi site gi su yeng ba miyeng di maroina only not only Robert Naurem da vision ji focus to lak phak tagi wafam du tare duga taseng madi makhoi mayam na tawnari ba hoji Manipur gi is a yellow mi gi sanalon kanglon mayam sida aki bu pharokpati adu khongthang to paikalak ne wa hun thami ojai kari thami ding sim tang da ke thoksom sida ko khoigi hojiki siliba Miss India Times group se moigi yamna lujada ba khoi mong khadi leira lujada mong khar leira di yamna discriminating oi ba pot ama chathare ko yes magi sigi Miss Femina Miss India si gi matang da moina whole the state miyam jing sidagi journal ji mari thok khaido ga selection to ri ne ba aduda akhoi gi sida tawdring da Punjab ne Delhi ne Manipur ne represent to ga ne ba hojiki nupi msa ani ma ada ABP campus mogi princess ki khalaga laise sidi hojiki hariba Femina Miss India gi mogi Times group na khalaga la abane moise moi sidi akhoina sida la amdrasu Guwahati da tawdori ba hojiki audition si da moi je compulsory Manipur represent to yauduri ba adai moi criteria ji su yam clear oi da ba criteria ji clear oi da budi keno da taseng moi na indigenous people Manipur gi nupi ngak to oina Manipur represent to na ba moi na campus ki hojiki ji tawira ma ju problem na tre ko awda akhoi hojiki Manipur nupi ma yauri se Belinda Maisnam ji ma Punjab ta thobu yai ne ba man ma represent to je Punjab ne Delhi ne Manipur ne hojiki man to se ada hojiki nupi ma magi keno ji ju Nimrit Korai je ma ju ohum ji to ri ne da sumaina akhoi gi mi na ta bana sumaina hapaga torok pajina ne ba ngasi wathok lai se aduga ta sengbadi mu akhoi gi Robert ne to sina akhoi adumaina akhoi gi sida contest ma moi ki audition ma torum dradi se nang gi di phajaba adu ada khan banate ada chana na ba khara khak pane ma yam de khara phaba top 3 khak dang ko loi tha ba ju ya ba paisa lai jaradi ayam bana talented oi jara ju tholei mi am jing sina adu ma paisa nong sa lai jada ba problem le ba jing do man organize to biraga moi mi am de gi khare na da contest to yawu nuai ga dra ahum khan bi bane ba sigi khan ba gi toriba nu mi sida ani du ga mari sulei le ende ba moi sida lak pai mathok ju ta da bane lak pai wa ne ba asing madi lamda di kesu khangwe ba ko lamda di khangda adu Manipur represent to thoki doi ne ba ada adugi sigi lai pochida Robert na masi mamang da su problem khoi gi Manipur gi lari ba yam sensitive ba issue ko notice ki problem ji di khoina somdagi phana ma ha su moina ai nang sai ahan ba wahai ma sine ki bidu yamna kaimo khanda ba discriminate wi ba kaimo thawa sa da ba pot ma moida ma mi chong tar se sigi issue ji problem ora kane se ha na khanga ba ne ba mo
ꯈꯪꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦꯕ ꯈꯟꯅꯤꯡꯉ ꯈꯜꯂꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯛꯑꯣꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯥ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯦꯃꯤꯅꯥ ꯃꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯗꯤ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯟꯖꯥꯕꯅꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯐꯥꯎ ꯃꯥ ꯊꯥꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯄꯨꯡꯃꯥꯡ ꯃꯥꯡꯉꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯁ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯠꯑꯣꯐꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯛꯑꯣꯕ ꯇꯥꯁꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯑꯥꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟ ꯑꯦ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯜꯂꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯊꯥꯖꯤꯟꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯈꯜꯂ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯦꯃꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯀꯠ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤ ꯂꯥꯎꯕ ꯉꯝꯅꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯦꯕ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇꯨꯝꯁꯤ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯟ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯤ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯁꯦ 1 day before ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ 1 day before ꯗ ꯑꯗꯨꯗ March 9 ꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ blindly ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯃꯤꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯀꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏ ꯀꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ओपन ओहनबदो हाबिदि मोइसु स्वाइना तौदना मोइ स्वाइना खल्लग ऑलरेडी लाए मोइगनि कंपटीशन तौदोइसे हन हायरगा उटनबैदमक्ता मणिपुर ताना पोरखिबनेबा मोइसे अदुइ तादि मयामदा उहोरेदना दुइ पोतो सि तौगनेन हायबगी कंडीशन दुमा लैरकांदा हाबिदि सिने बट एनीवे एनी पुरामद्रगसु गुवाहाटी दनि मोइ कंपलसरी लामनेबा अदुगा फाइट ति गुवाहाटी बो तौगदोइनेबा अदु खंगा मतुंग दबो आईडी सेंसिटिविटी से खंगा मतुंग दा नुमितसिदा हौरे दुम आयु इवेंट हौद्रिङैदे मोइ दुम हाइबा हौरे अइना सी प्रॉब्लम से इशू से लई बेनेट अखोगी टैलेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट के हाइतारे मंगोंदा अइना सी प्रॉब्लम से लई इंडिजिनियस की इवन विनर्स तारि में आमदु फामिनर चाकसामिन मतम दसो आई मोइदा अहेन बयामना कहनी की गदब पोत अखोय मणिपुर इशू से मतंग द सीबो लाकपा या हेबजे मंगोंदा पर्सनली हाइरेबा अदुना सी पोचे आई हाइबम दि थोकते एस मेंटर मोइना एस लेबाक की ओइना तौरिबा मीमा अदगी फैशन इंडस्ट्री द लेबा मीमना आई प्रोफेशनल एथिक्स की वांगमदा आई मणिपुर की दमकता खनबै दमकता आई सी प्रॉब्लम थोलकनी खनबै दमकता आई मंगोंदा याम हाई लोइनमक ताहवी नुमितु द विनर ओइ मिसिंग दो मणिपुर मरम दा क्या क्या मोइ प्रेशर पीगे हाय मतमदा मोइ म्याम फामिनर चाम स्ट्रेला मसा अदगी तखोइ तारिबा ngang jin nupim chasing maiti nupim chasing adagi khoi manipur gi nupim chasing hai tare ado moi loinamak tahawe ado तार मतुंगजा होय अखोय बेस्ट लेवल दा सी पोच अखोय स्ट्रेस तौनबा तौगे हाय आइना थाजद्रगा दिन मीडिया दा हंगजिरा हाय इनोदा मीडिया दा बु हंगो लाइक यू कुड आस्क द सिचुएशन ऑफ दिस अदुना सी एक्सप्लेन लाकन हैम दमदा होय हायरे फारे बिकॉज़ आई साइट दी प्रोफेशनल एथिक्स ओने चंगगदी आइना अदु हायबगे राइट दे तसेंग हायबदि लेदि लेते अदु हाय दु कगिनो रोबट नंग अदुदी नंग जे अनफेयर डिसीजन ने नंग लॉइदो बिकॉज़ अखोय रूल गी मतुंग ने दिन पीजी याव बय नंग मसी जे ताहलकनो हाय तारि यू आर डूइंग एन मिसजस्टमेंट हायबा क्वेश्चन अमा आई प्रोफेशनल असु 16 years की प्रोफेशनल जजमेंट की वांग
ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯁꯃꯦꯟꯗꯣ ꯑꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯇꯥꯡ ꯁꯟꯗꯦ ꯇꯥꯡ 13ꯒꯤ ꯄꯨꯡ 4:30 ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩ Director of Just Oise Guwahati Director of Miss India Masada Nati da aina Natasha da aina hi Natasha my sincere I beg you hi beg you se yora bane mangon I beg touch your feet and I beg you nang khong para haizari Manipur is not other like state since people are really sensitive it will be a communal problem here in the state sis I want to mention ta we edu proof su lady they have the happiness that guy Miss India la aga khoi connect to dorin harau zabam lady se serana na chakhrani si tawbiganu haiba matam da she is better than anyone else and she is eligible for Miss Manipur ki tamka thaba yawi nangi problem nati nangi problem de ohum dune nang khan gre loire makha tabas de ai problem haira kanda man ai wase ta gitre I tried my best ai gi level lagi di best oina ai yam kanna hotna gi si issue se tholak kadra na haiba gi pakat pai damakta ai gi maximum level de I try ta we but decision di it is all on Miss India team second is organized riba Guwahati event ji ai ga mari laina de haibidi just moi gi ai di talent to help tora thabi ba khaktani ai gi moi kai da hotang sembi da thong la na bai thong gi jaga du khotani np biram badi du da mayam pulap chappa du di ai ngon ngam moi da bani effort to ngam moi da bani na angang sing Guwahati e du di chaning gi ba mayam se mkhoi opportunity phangau roi tare adu du na mkhoi sing de mating pang moi su charu sun na akhoi Australia ka jam strong oi re ba du na mana fight to ngam ni na kai ngon da thazabam leijeba Belinda jam strong oi aduna moi tarakani haibe ngon Assam ju leijeba ngonda aduna Manipur gi oibani na Manipur gi sak oiba Manipur culture khangba Manipur gi maramda khangba mi man sukchu shoidana moi khalakani haibe sajde always adum khanjeiba amaduna tara agus haiba sensitive issues leibani na haibe moi aware shoy na khalakani haibe ai asa leiba adubu moi tawgidre maximum level line high matamda makoi tagidre yamna kuina judgment ju akoi Manipur gi indi kuina haidokte haiba phone da khanai yam tina khanai kan haibdi conversation tora matungda I have all the messages key proof WhatsApp thana bagi proof I have everything I conversation to we am lady after that adugi poche yaraktra bani na last kai harakpon tamda agitation lakpa yai moida aduna khoi state gi sumaina problem lakpe noi khongjang je handu harakpa matamda makoina akhoi di ta khraba crowning chidi nangna phanyam hairaga su akhoi di handu oroi ta kre loire akhoi rules ki matungina hujuji current rules ki matungina mas eligible oi aduna mana fit oi re mana deserve tore ma tare aduduna sida nangi right karimda leite nang ngang bagi I will show you hare emane ngonda yes akhoi point si bidan da laksage hojiki point si rabana haibiri duni hariba ahum si khanbagi right imonda leiba adu ani ji khanjalamaga makonda kano tor compete tona bagi madu choice to bagi right to di makonda pi hiti makoina namfu da fresher to du matang madugi matakta mana haiba date 11 pangthokadaba selection event si mangoina na mahana su sigma protest to wi wafam silai bidan kari habini masi matagida masida yamna tasengna yamna reality do masai area sida thole maramdi akogi hojiki Miss Femina gi masi akogi final contest ki mamang da akogi Robert yamba akogi Robert sina akogi Miss India gi organizing committee da akogi non indigenous ki people is maina khanmagi wafam sila gadi akogi Manipur ba yam sensitive oiba akogi yellow mi sing gi ba yamna irang kalliba aduga akogi people sing sigi magi protection ama pina na magi damle yamna sensitive oina sangsil ba sumba lamdam dadi so ni irang lakani haibu wafam sima habira kanda Miss India gi akogi organizing committee ma kai tabi da wafam sina akoi da lai si haujik nim akogi nimlet course ma khanmagi wafam sida taseng ma hidden agenda amaga loina ma si akoi push tawre ibra haibi question duni hojik leiri se taseng na akoi mamang thakta ke sina su adigi lebak mem su khangi madudi akoi gi lai harau bai besi akoi gi Durga amadi akoi gi siba mokoi chana jagoi sabdu lai harau bu kawi kana adigi akoi si akoi gi phurup si akoi gi Arjun gi masani Babu Bhawan gi chada nau dani haibini sungba mayam hajila kanda akoi gi identity se karum selge habi go hangama tholokpa aduga akoi gi si Aryan gi makoi gi saksu manadaba mainland India gi maike du pushala kanda adugumba akoi gi one country one nation kan akoi gi religion habi gi basis to pushala pu hom ama tor kanda akoi gi laiba people sing si thamai bi hom ama life se masi gi basis to la kanda akoi object laiba issue si ge bari leinona su hauji akoi si misguide torakanda makoi aduguma concept to la kana hayeng makoi ge ba phida ma mulak nan ma gi lambi ma ya lai ibra haibagi wahang do ma hoji akoi gi mang da tar ga lei auna masi akoi ne yam makeup naum sing ne yeng na kanda masi akoi na khong thang ma khak ma thok tai hebo hom den thamjage yes point si akoi marwina Robert Naroingi
पोसिना एग्जांपल अमो ओइना तौबक की वानी मरुओइना इंडिया की हाइतारे इंडिया की मियाम न येंगिबा मणिपुर की असुक लेरिबा असुक यामना सममना बहुत यामना स्टेशन द क्रूशियल स्टेशन हाइतारे मखोइना थांगिबा खोंथांग जी मणिपुर की येनो मी सिंगसिदा अटैक तौरब्रा पर्सनल अटैक नत्रसु अखोइगी मेंटल अटैक कुम तौरब्रा मणिपुर दा असुक इशू मयाम सिदा मखोइना मसा मसा थांगजला मतुंगदा मणिपुर की चाकथोंग जी मुन्ननबा इंडिजिनस की चाकथोंग मुन्ननबगी वाफम जी मये शेलगबरा हाइबे वाफम नि विधान हाइबे अदुगा पोइन अमखक विधान दा हाइबे हाइजनिंगबुदि होजि पोइन दुसु होजि इशू मदि पोइन मदि ओइरे मयाम दा मयेक सिंग हाइबे दुमा विधान थमिरा अदुगा होजि रॉबर्ट नाउरेम का हाइबे स्टूडियो होजि टाइम्स ग्रुप सिगा लाइनरिबे मरी सिदा रॉबर्ट नाउरेमना करिगुम खर तौरिपसिदा अखोइगी मसैदा महांगना तौरिसी लाली नतका सुमी हाइबे मतंगदा करि करि हाइबे नि वाफम दि लैबसि मतंगदा तसेंगना लैरिसिदा अखोइना येंबा यारिसि अखोइगी यामा रोबर्टना माना मिस इंडियागी कनोजिगी अखोइगी खुसमनारकांदा मागी कनो आयाबा कंसेंट अमा लौरकांदा अखोइगी पीपल सिंगसिगी ngसागी अखोइ लमदमसि लैरिबे सिंगसिगी प्रमोट तौबो ओइना माना सिलना खोतना तौदना अखोइ लमोइ खोना खोना पांथोकिबदे अखोइ अइना जो हाइजा यामदु एनकरेज तौइ अदो यामजना तौबिरसि अखोइ खुदिमो सपोर्ट तौबम थोइ अदो लैरिबा क्वेश्चन दी यामसिना अखोइगी यामा रोबर्ट सिना सिनजरिबा अखोइगी लमदमसिगी कनोसिंगसि एमबीसिंगसि प्रमोट तौबम सिलिबसि सिदा ngसागी हारिबा अखोइगी मिस इंडिया मिस फेमिना इंडिया की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी सिना खतंग मिसगाइड तौबो लेब्रा हाइबगी वाफम दनि लेरिसे तसेंग हाइरगदि अना ngसागी लेरिबा मिस फेमिना इंडिया की मागी लेरिबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंगसे मसी अखोइना सिगी एराजि अखोइना खर सेमदोक सेमजिन तौबगी मथौसु ताब्राइना खाली तसेंगना मखोगी वेबसाइट ता थागलिबा सिंगदेसु अखोइना कन्फ्यूजन अमा लेइबा वाफमसु लेइतबदि नते तसेंगना एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई अदुगा इंडिया की पासपोर्ट अमा पाइरगदि अप्लाई तौबो याय हाइबगी वाफमसु अमा लेरि अदुगा अकल अमरोमदा वेबसाइट खरदा अमु हाइबा मतमदा ही शुड बी बोर्न इन दैट स्टेट और he should be she should be a native of the state. Either of his parents is to be born in that state or reside in that state. हाइबो होम सोम लई अदु तसेंगना अदुगुम्बा अखोइना स्टेट टुदा लईबसि अखोइना करम मीदु लईबदुबो अखोइना खंगनगदरिनो एनी त्रिपुरादगी बिआई नत्रगे एनी मफम अमदगी लाख खुदिमक्सि अखोइसिदा लैरकांदा मदु नेटिव ने हाइदुरिब्रा और लईरबा खुदिमक्सि अखोइगी स्टेट सिगी रिप्रेजेंटेटिव ओइना तौरकांदा अखोइ खुदिमक्ना मदु येंगदना तुमिना लैगदुरिब्रा हाइबो क्वेश्चन दुने हौजिक लैरिसे अदुना ngसाइगी असिगुम्बा फिबमसिदा ngसाइगी मिटोपसिंगना चांगसलाखान अखोइगी फिदा मुललईबसे मसे अखोइ खोंफमसे न कनो तौरकांदा मसे अखोइना थेमिनाबम खक मथौता होमदो थमजगे यस पॉइंट सी मरुइना अखोइगी फेमिना मिस इंडिया सिलिबा कांगबुसिना हाइदि टीमसिना मखोइगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाइतारे सि समम नहनबा मयामदा मखोइना सुपरसिट तौबा यारनबे पॉइंट्स खरसे अदुम हापसनबगी पोडबा थंबिरे अदो मरुइना येंगबो यारिदि सिगी पॉइंट सी नॉट ओनली फैशन की इवेंट सी मेगा इवेंट सी कतना तना मणिपुरी साक्थों सी मत कदर मान होइद्रा हाइबगी मयाम द नुंगनांग अमा लेइदुनी मतांग सिदा खोगी करि हाइतारे ओजा धन बिजा लाखेरिंग याम टेंथा को ब्रेक लौजगी ब्रेक मतुंग देखो याम थरन जगी पेंग निसु मिंग तादुन लेबियो ब्रेक मतुंग दमा याम मुखरा तराम नोसरी खोगी मनुहुना की थरम नैनजरी बसी फेमिना मिस इंडिया दा खोगी मणिपुरी नतबा नन मणिपुरी हाइतारे निमृत कौर अलुवालिया न्यू दिल्ली की साउथ दिल्ली सेक्टर नंबर 12 दौरका दगिनी मार्क्सी 34 माटियाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मणिपुर की सिटीजन अमसुना नते मणिपुर की मी सुना नते मणिपुर की मी नतबा मिसक अमखक अखोगी हारिबा इंडिया की अदुगुम फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट मणिपुर रिप्रेजेंट तौरी बसी कराई फाउद सुमीबनो कलमाइन तहोलिबनो हाइबदि मतान खनने नजबनी लोइना मथंग अखोगी हारिबा कंटिन्यूअसली ओजा धनबि लासगे पॉइंट्स विद्यानंदन हाइजे ओजा खरा अखोगी मणिपुर इशू सिंग द मखोइना पॉइंट्स खरा येंगो मयाम इशू मयाम थेंगनरपा मयाम खोंजंग मयाम संगसिलेबदुग मरी लेना लाकपसिदा हारिबा पॉइंट्स सी करि हाइतारे अखोगी नन मणिपुरी मसमाइन खजलपसिदा थमोइ द साकपो पोतु हाइरी लोइना सिगुम्बा इंडिया की मियाम न मणिपुर की प्रजा सेक्शन मियाम द येंग मियेंग सि खरा करिम खरा किनिंगाय ओइरब्रा हाइबदि वाफम दनि मथांग ओजा धनबि करि वाफम फोनगुनि इसकी स्टेंजे के थोसों यामना चुमे लोगे याम चुमे लोगे दि अखोइगिदा याम सांगना मणिपुर लाइसी मणिपुर का मेनलैंड इंडिया का निसी यंगना का नॉर्थ ईस्ट का को अखोइदा याम चाव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लेबगी अखोइ खुदौ सौंबा डिसकंटेनमेंट सि प्रजादा लेबदु मतममा अखोइना खंगे मदुदि अखोइ लेबाक सिदा एनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सि मपान मी आतनी को मरक अमा मु फरोरे को हौजी अमु लेबा लोय हौरे को अदा लेबते नतना असागी मिस फेमिना इंडिया का तौरिस माई माई स्टेट की रिप्रेजेंट तौरगा लाख पाइसी माई कल्चर ट्रेडिशन एवरीथिंग शुड बी देयर को दो यौदुइने नत्रा अदुदा अतोप मी मना मसी रिप्रेजेंट तौबा याबगी
mong da la ga di force assimilation ama ju yawadana se culturally assimilate tawreba aidi akhoi gi luxury ba pot myam jing du moi gi na represent to wi ai haiba do thamba ji yam live na teba this is am sensitive ba moi gi racially highly discriminate tawreba sida ko aduna aina thamjaning bada moi gi RR da kari gi damakta adu yamna komthong na thamino ba haibadi kanagum na magi state to gi represent tawredi why not she should be the native people of the state state to gi mi we bi ai dana ko ado India is the Indiani every Indian citizen worthy mazina she can represent either each of the state haraga di yam sensitive about pot di mainland India gi north state khaido ki ba saruk sig di problem na treko aduga north kumba racially moi ga khoi ga yam thi khenar ba sidhi yam chawa problem leiba aduna masi ain khanbada akhoi gi yam chawa CSO jing na ko even government side gi bo RR je semdo hai bi ai ba kamai semdo bo ya ge da kaido wi gi state ki angang na tana da represent tawdoi no atobana kaido wi to handoi no ba adugi RR du lei bai si some sort of aduna maram oidana moina tawning madu to ya ba gi room phangi ne ba adumang na hojik si akhoi gi mi na tabana manipuri saraga thoktoi ne ba magi culture tradition everything appearance kari kari akhoi ga yam ti khena pot amane ba aduna ma sumain to busi gi di ain sum khangja ba han dagi force assimilation gi adagi nangi akhoi gi maroina racial discrimination gi discontentment me am accumulate to dana leiba praja jing dadi yam sensitive oiba issue mani aduga thawai ju yam nungai daba ama nungai to pot amane ba aduna forget about the Robert ki sin bokot paduna Robert nang sahai duni ma adum react tawi adai loirabo dum tawi adagi di mana tawjari du other contestant ani du dagi akhoi mi thau dadi pharak tani gaina with his expenses ko tawjari ne bako adu me am jing du loina bak tu akhoi ni he kanda akhoi no hujik lai ba poti yamna nungai tredi Miss Femina India Siliba nangi Times Group se moigi category moigi criteria adai moigi rule and regulations se masi semdo ko phangi si semdo tri bokti ko yor dam ne kaido wi campus interview ma pana toraga mi to ba manipuri ne na ta porak to no tumdra to ge ga manipuri de ga ta to ba hoji koi bilinda mastam la ba kanam bo saudena she is very nice very competent ko very talented later ba te di later to ta na akhui sida koi khan dei to ri yes asiko ma yam jing se tasengna hana dagi moina khoi da thawa sa da ba usita ba adagi khoi gi racially khoi da moina discriminate ba aduga intention for forced assimilation se si yam clear we ba pot mani aduna handaki Robert ki sida masina yam phajaba evidence sama khoi da still moi masigi pot se dum leiri ha bagi potu yam sengna mami ta adu masi khoi thengna ba darka hoye khale yes yam phas sena harabada Manipur gi miyam da Manipur gi whole of the people hai tare Manipur state di yeng ba national ki akoi in Delhi gi natraga Manipur gi mapan gi miyam ni yeng ba racial discrimination aduga sigum mayam si yam na handak te yam na tareng song thopagi yam sab sar ba khudam amani hai bi wafam dani oja dana bi dai bi se matang da Robert la sera bada akoi point si adum kare hai tare adum Robert na adum puthopi bi Robert sum gana to bagi wafam ni ko Robert na lali da sum mi hai bi wafam dana se de but akoi gi Miss India Siliba Times Group ki posi makoi gi criteria eligibility criteria si somaina sum toroga di Miss World contest Miss Universe contest su India represent to the Thailand gi nupi na natraga karado Africa di represent to the yadu ri bra have question us lakta nate matang de Robert ki su wakalo nam tani to number 2 points ta hosiki yamna si koi gi hariba nimrit kor si khalle have gi paw ma khak lakhi basi yam nang thengna phangi badagi mayam sita natraga karanga na phanga mayam da khanne namgi khudong saba gi phang phangda bazala natraga yam thena phangi badana chance to lehogda bazala madum naga hapitang chengdok piram haita point ani sita khoi gi especially moi RR moi Miss India gi RR se taseng na haibada ai sa personally yaning de habidi aina mamang da su program je tawgi basi su taseng ha the influx of people from outside especially Guwahati da khoi gi maitei hairaga su natraga Manipuri hairaga su khoi gi real Manipuri di nataba khoi gi mix kumba oiba adumaina ada settle tawga who doesn't even know about Manipur maram de munna su khangda ba mi myam su influx ne changakan habida makta aina Miss India chongjan givene wedi taseng na aduga si poche sumaina lakhrakanda makhoi RR se moina semak ba RR se matungina ahambadadi North East ki target and maharaka North East talent yang akan moina suddenly karai deno phaizala ga sumaina changa akan ja aiju isa ju shock ne pra chatli se aduga Manipur bu
lam khuding makta promote tawne na chachariba manipur bu yam nuksijariba manipur gi indigenous clothes indigenous society se mang khrani na asuk sang ba journey chalaiba aingonda di compulsory miss india gi decisions ai isamak against ni isamak su yaningde aduga makhoin leiba rr se khogi ai khaktana individually natragana ai isamak na natragana a small organization am khakna against satpadi ka shu oiro in khale duna protocol gi matung in makhoina lairiba poche khoi sensitive issue ni harga government amadi strong organization sing pulla matung da makhoi gi rr se athu matam na sengdok pi haiba kaino sima natraga na khoi gi miss manipur haiba word se season of yaroi haiba gi mong da moi format se yaning de haiba mong da miss india da ai haiba presented tawba se yam darkar oibra na khanjai aduga second point ta ngasagi haibi gi do khoi gi haiba nimrit course selection campus princess oina khalle ma khoi si khoi moi gi magi kano se ma la ik se khoi gi evening tang tarama thoi gi nungdang gi pung 8 makhai sumatam da tare duga moin officially hapkalak pasna next day da hapak prakan tawbane ba aduna khoi gi poche kuidri ngarang na han gi numini ni gap si marak sidani tasena khoi gi sida khoi gi lamoi khonang khongda pangthok tingi gi mamang da di khangba leite game leite dugu ma de leite haibadi moina ngasagi nimrit ki khanba results out has only miss india ki page organization am lairiba koi facebook te yawa miss india organization na miss india org na si page sida ma khoina thagal akan khoi khange adubo ba id dum ma khan gi badagi dum isa dum pakhatle habidi si pot che problem thola ne je khangba de mo khoida noi si pot che no yengo hojikti noina dum face tok tabani consequence ma'am don I already hire miss india gi organization gi mingcha cham thigani plus adu mathakta already sensitive oi matam na khoina khoi gi sak natraga khoi gi feature sing jibu challenging oi haiba poche si poche noina yam atak narani haiba poche moida ai thamki wari ju sagi adu duga ai isamak na khoina lawri ba decision je ai yaningdre adu duna ai chahi taruk na khoi gi lerak association je ai makha ta na ai associate tawba ngamaroi aduna ai state ki issue ne la abanina ai gi state ki talent thana ba yam kana honari ba misak ama oibanina ai gi state ki damang ta ile pata bani aduna ai makha ta na tawra haidana officially confirm tawraga ai makoida mail se ai isana thajagre aduduga makoida ai makha ta na tawba ngamaroi decision against the decision of Miss India selecting a non-Manipuri girl who is like fighting akoi state se indigenous community shape tong nobidam ta fight tawriba state amase sigumba dagi haibadi no khoina nan manipuri ma khoi state ka mari lena daba sutna tangi mapa ma thabak torame haidana mana represent tahon baza si yaning de haibagi against the samakna email tharaga I si poche conclusion toraga Miss India ga aiga association je I tokre na tasena sigi wahong dagi tasena Robert Naurem na su react torubadi masi makhata na associate toro haba pham su pongdo piri matang sida khoi gi kanoda sukam bidyan da laksage point sida huzigi issue sita haitare film forum manipur haidana film gi damata lairi chen chong ba so organization amna su huzig kuting ba hore huzig si masmaina nupi mandan manipuri makhan basi yabanga moi masi yam thuna si mathang da koi react tori haiba hom ju phongdore tongan ton organization sing na su tarokani haiba hom nei do mathang sida kari khongjang haitare step Robert Naurem gi mathak ta boiro tongan makhoi gi times ki group ta boiro kari step makha ta step se kari lei masi batang kita masi ta sengna koi gi people sing right si matpa aduga miyam ikai bi bi gi thong amani haina lowba yaba wafam musu oire aduga hariba si wafam si ta sengna haji hariba nimit course na haji makha ta na koi gi Miss India gi kanu da kanthia si tho kana Miss India gi title si phange na koina ajum taw matam da ma ji khalak pa matam da ma ji where is she from where maje karai degi no haibe potom lakhu matam da ma si represents Manipur haibhom dom lakanda aikoi gi oiba identity aikoi gi culture si masen marang ba aduga suma mayam sin mar ma kanda aikoi gi oiba problem do aduga indigenous gi oiba problem sin mar ma kanda aikoi yamna mangja bo podama lakadabani mar ma kanda masi issue si tarai ne lobam thokte anu laiba aikoi gi people aikoi gi laiba organization khudimak natraga aikoi gi people mass oina aikoi masi thengnamina ba makak aduga sathari ba aikoi gi discrimination gi thawung se masi aikoi thengnamina ba makak changin natraga di taseng hariba aikoi gi Miss India gi title si logi matamda sam sai khari matungda general knowledge da kaida tamna kanda sam generation kharda maduna maji Manipuri degi represent tawun habigi maram kan mathangi generation amada yamna phajada image ama tholam nan magi masa am oigadamni na madu ekoi thok tan magi damuk ekoi people khudi ma ekoi master in punjan kan madu thengnamina bam khak mathok tai me apono hai khongjing jang hemi na mathok tai hemi matang Robert Naurem gi site gi haitare kari matang sumaina case na kara khrana
कनागो मीन्स सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन संगलपदा रोबर्ट नॉरेमना सरुक करी वाफम फुदोनी मसी बतांगदा आई सरुक यागनी हाय any organization like na madam chana have the formally technically ko against not violence oida mong da ko ai di non violence oiba mong da technically anything have the higher authority any organization gi through the natraga dharna khangde protest khangde either email da khangde natra government ki through da khangde anything step lokolak tam da ai saju chaba saruk ya jagani yes robert naurem na su yamna soba sida mayam punam musanghem mina si robert naurem jagam mating panje habne oda loisala fu oda dana pida conclusion amag masi tawba ya step sing khradang thambira moza मसी कंक्लूजन ने रुक के तो मखोई की कंसर्न और जिके फिल्म की कई याम लई देना को सी गमई लेना बा अदगी दी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस लई मसी अपुन कमिटी मसी मगने अखोई जिके लरिबा मागी मिस इंडिया ग्रुप से टाइम्स ग्रुप से सिदा याम चाव पारा अमा तंबीबो को मोइना तौरिबा तसेंग मोगी हिडन एजेंडा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से खंगी अनु मरम मोइदना लरि फिल्म सिदा अखोई मियामना माइ साउदुना मरम मोइदना मोइदा सरुक यारोय खोलोय गाना मोइदा खंगन इकायन बाय तारेने यामना चावबा अदुगुंबा स्टेट अमना आइदी कल्चर द हाइरो ट्रेडिशन द हाइरो एवरीथिंग याम रिच ओइबा इंडिया की तांग वल्लम अमना अदुमाइनगा नोइगी सिदा खो यारोय गाइन हाइरो पजिजु मोइदजु दंदी मखलमनि दना अदुगा कनो खरदि यावम थोयदना खोइगी डिमांड खरा को अददि मोइ आरादु स्टेट नेटिव पीपल नतना कदोबगी यावदोय नोइसि हाइबा तारेना अदु होजिसु तसेंग बदि होजिकी नंगी निब्रिड कोर्स ने माना पंजाब का दिल्ली का मणिपुर का रिप्रेजेंट तो बनत्र ने अदुगदी वाई नॉट ओजिमा पंजाब सिनो के सुकाय देके माने मा पंजाब नि त्र तो अदुमाइना अखोइगी जम चौबा कमिटी म सेमगा मतंग सारंगे द खरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पोछि पुथोगा खरा अदि फोर्स एसिमिलेशन की पोछि पुथोगा खरा फाइट तो हो दरकार होय खाली यामना अखोय धनबिना हाबिरिसि हरसिदा होगे तो होमजे एग्जांपल हम तक बिचार कांदा नान जे होय लंबोय खोनाम खोंगदा तवो वफम से लाइकान से सिगी ममांग सिदा हारिबा लंबोय खोना खोंगे तौजिदा कंटेस्टेंट अहुम से खंदोइने हारे अदो अहुम से खंदोइ ममाल ऑलरेडी अनि मेदि हाना खनग्रे खनगिब अनि सि मितदा अखोइगे लंबोय खोना खाने तौ नुमिसिदा फाव खंगंदि हाबे हुमदनि हाबे लगिसे सा अदो एगदि अखोइ अदुगुंबा स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव ओइगेदा मीदु खंगंदि दुनदि दैट मीन्स मधु मियामो मिसगाइड तौ हाबम जोमा मधु एग्जांपल अमनि हाइना लौबदा लालोइद्राना थमजगे तसेन हादा मपुंगनि येंगबदा तसेन सुपरसीड तौरे बयामदा मिनम मे हाबनि हाइब टाइम्स ग्रुप सिना हाइब मिस इंडिया मिस मणिपुर नत्रगा मिस हाइब कॉन्टेस्ट सिदा मणिपुर रिप्रेजेंट तौनबा सेम सारिबसी मिसगाइड तौरे मणिपुर की मियामदा अखोई समम नहले अदुगा मणिपुर की मी नतबा म खल्लगे हाइबगी बोइरेडी दा पुथोगा लेरे हाइब वफम जे या मेक से हेंगे हाइब वफम ने अदुगा हाइब सिगुम्बा इवेंट्स इन द मेगा इवेंट्स इन द मणिपुर की मियामो हे नहेटपा अदुगा नमथबिबा तोंगान तोंगानबा कल्चर दनि खंगे अदु करिगुम हेक्टर हिरम अमदे हेक्टर नमथबगी थोंग याम तोयन थोय अदुना मसिगुम मयाम थेननबगी दमता मणिपुर की मियामना मणिपुर की हाइतारे मणिपुर की याम रिच ओइबा कल्चर सि मयाम सिना थेननबगी दमदा हारिबा अदुगुम इवेंट सिंग दैको सरु यारो हाबिसु मखोय याम मसौबा नोक अमनि याम मसौ परा अमनि अदुना सिदा नतरा तोंगान तोंगान बा खोंजंग कया म संखन बा स्टेप्स लौब याय है वहम जी अखोय लाफिरि बोजा धनबि लाइसम अदुगो सुखा मितान लोइना रॉबर्ट नॉरेमना फोंदोपीरगा हारिबा मखा थाबा खोंजंगिदसु मतेंग पांगने वाफमजे फोंदोपीबन तोजा अहुमकु हना थासे लोइना ngasi ओइनदि मनोहरि थौरमस मतांग साइदा टेंशन जरे मिया पुनक्तिगी विदाय लौजरी